ovo razumjeti da je jezik isto kao identitet promjenjiva kategorija. Jezik je živ, jezik je podložan uticajima. Jezik kao i identitet, ako ne čuvate, on će se raslojiti, on će poprimiti neke druge elemente i mislim da evo ono što je akademik Abdullah Sidran upozoravao nedavno, prije negdje godinu dana, da se događa da na javnim medijima se taj bosanski jezik prisilno pohrvačuje, kroatizira i mi imamo tu pojavu i u nekim drugim elementima. Evo, ajde da sada ako ćemo govoriti o filmskoj industriji pa ćemo vidjeti koliko smo mi kroz filmove koje snimamo zapravo kolonizirani. Ili ako ćemo govoriti o pozorišnoj umjetnosti pa ćemo opet vidjeti neke elemente kako smo kolonizirani i kako smo prestali biti svoji. Ili ako govorimo o aspektu umjetničkog pamćenja onoga što se dogodilo u vrijeme genocidne agresije, također ćemo vidjeti da oni koji pamte i koji hoće da pamte putem umjetnosti, da ih nigdje nema. Što znači da je i izgradnja i očuvanje jezika i identiteta uvijek podložno diskursu moći. Znači onaj koji ima moć, on oblikuje identitet, a odnosno u ovom slučaju, dejtonskom slučaju, razoblikuje bošnjački identitet i razoblikuje ili preoblikuje i bosanski jezik. I opasnost je to što bošnjačka politička elita nema svijesti o bitnosti i elementima koji su bitni za očuvanje identiteta. Jednostavno to što smo mi danas manje Bošnjaci nego što smo bili prije nekoliko godina jeste uzrokovano time što centri moći u Bošnjaka nisu uopće razumijevali ovaj segment o kojem govorimo. Bosna i Hercegovina, evo barem i prema istraživanju Transparency Internationala, izuzetno sa visokom stopom korupcije. Odakle? Pazite, što to ne bi tako bilo kad se od bošnjačkih političara, općenito dejtonskih političara, ne traži ništa više osim da budu poluge u lancu totalitarne ili jednodimenzionalne ideje. To je vrlo razumljivo. Vi danas imate, ja sam pisao o tome jedan tekst, imate oko 6.000 različitih članova parlamenta, komisija, ne znam kojih tijela koji žive od budžeta i od demokratije. Znači 6.000. Ako je 6.000 se udomilo tako, zamislite sad koliko je onih koji tek čeznu da se udome na taj način pa da ima platu 3-4 hiljade maraka, a da ne mora ništa govoriti, samo da glasa kako mu kaže partijski šef. To je najjači lobij u Bosni i Hercegovini. Znači, to je lobij koji truje ideju rada, priređivanja, promišljanja, poštenja, jer on zagovara, dakle, ideju lezihljeba-roštva i ovdje u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini u politici generalno forsira se ta ideja lezihljeba-roštva. Znači, daj da se udomim tako da ništa ne radim, a da dobijam pare, a moje je da oponašam demokratiju i da glasam kako mi kaže stranačka centrala. Vi pogledajte kako je u svim partijama, evo možemo uzeti i SDA i SDP, kako su pometeni ljudi koji su drugčije mislili. A i u stranci za BiH imate takve slučajeve. Dakle, kogod se usudio da misli drugčije od onoga kako misli predsjednik i stranačka centrala, on je vrlo brzo maknut. Pa je onda nastao SDU od SDP-a ili nastala ASDA od SDA od onih koji su bili pometeni zato što su drugčije misli. Dakle, politika u Bosni i Hercegovini traži da se misli jednom glavom i tu nema demokratije. To isto kao kad ste imali Savez komunista Jugoslavije, to isto imate sada, barem kada se radi o kvalitetu demokratije u Bosni i Hercegovini. Ja moram pitati, ja ne znam za one koji ne znaju, a sumnjam, njih je jako malo. Vi ste inače idejni tvorac prvi nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, građanskog alternativnog parlamenta. Kako danas u tome vidite smisao? Vidite, kada sam ja pokrenuo 1993. godine tu prvu nevladinu organizaciju, Forum građana Tuzle, ona je nastala kao vid otpora protiv pojava bošnjačkog nacionalizma. Dakle, ja sam 1992. još u decembru bio od SDA proglašen četnikom i neprijateljem muslimanskog naroda i ja sam kazao, objavio, tekst pod naslovom Krv, boje, benzina, gdje sam kritikovao politiku koja ide za revanšizmom prema Srbima, tako što ih otpušta s posla,
tako što podržava njihovo šikaniranje i kazao sam da se na taj način najbolje doprinosi politici genocida Radovana Karadžića, jer ta politika, dakle, genocida dobija u toj tadašnjoj politici svoj ocijaj. Tada sam, kažem, proglašen neprijateljem muslimana, a sva je sreća pa je bošnjačka politika se ispravila i došla vrlo brzo na te pozicije gdje više nije bilo takvih tendencija, ali u jednom takvom periodu, dakle u februaru 1993. godine, ja sam pokrenuo ideju Foruma građana Tuzle, koja je poslije se razlila po drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, umrežena potom bila u građanski alternativni parlament, ali moram reći da sam ja ubrzo razočaran u tu ideju utoliko što je demokratija postala profit. Tada kada sam ja to radio, 1993. godine, to je bilo iz čistog entuzijazma. Ubrzo su tu došli profiteri koji su, dakle, vidjeli profit u svemu tome i inače mislim da je nevladin sektor u Bosni i Hercegovini uništen profiterstvom. Mnogo para je došlo za tobožnje finansiranje demokratskih projekata, za razvijanje kulture i demokratije, a sve je to bilo na neki način pretvoreno u profiterstvo, jer mi vidimo da danas egzistira jako puno nevladinih organizacija, a nema nigdje demokratije. Evo ovo što smo malo čas pričali, to što sam ja vama govorio u ovom razgovoru, neće vam govoriti ni jedna nevladna organizacija, niti će ni jedna nevladna organizacija napraviti tribinu, okrugli sto na tu temu, utoliko što te nevladne organizacije primaju pare od onih koji ih plaćaju da šire laži. Dakle, da je u Bosni i Hercegovini demokratsko blagostanje, da Aneks 7 nije bitan, da nema veze što je genocid nastavljen i dakle imamo jednu veliku industriju laži, što govori da je demokratski potencijal zakržljao, uništen i porobljen. Evo, ja bih voljela samo da progovorim još neki 10 minuta, ali ne mogu da ne spomenemo i slučaj Ilije Jurišića. Evo, vi nam dolazite iz Tuzle, ali čini mi se da je u dobroj mjeri ovaj narod potrešen takvim stanjem. Evo, zašto nam se to događa i zašto mi ne možemo ispravljati takve stvari? Odakle nekome pravo da za nešto što nije ni dokazano sudi nekome na teritoriji sasvim druge države kad mi imamo svoj sistem? Ono što je pravi odgovor na to pitanje jeste šutnja. Znači, zašto šutnja? Zašto institucije dejtonske države šute? Gdje su ti koji štite dejtonsku državu da štite, dakle, i dejtonske građane? To što ima nešto malo pomaka u Tuzli u tom smislu, mada i tu vrlo sumnjivih, to je sve. Kad kažem sumnjivih, mislim na činjenicu da je u Tuzli, vi znate da je Ilija Jurišić uhapšen zbog 15. maja i bitke na Brčanskoj Malti 15. maja, ali ono kad kažem sumnjivo, mislim na činjenicu da je u Tuzli bilo ukinuto obilježavanje 15. maja. Znači nije bilo nekoliko godina proslave 15. maja, čime se htjelo dodvoriti Srbima. Da se kaže, evo, mi smo toliko kooperativni da mi nećemo slaviti ni dan kad je Tuzla odbranjena. Pa se onda opet sad vratilo to obilježavanje 15. maja kad je Ilija Jurišić uhapšen. Ja govorim ovdje o hipokriziji, o dvojnom moralu, o tome kako je politika, jel ono što kažu, sestra najstarijeg zanata, pa je ružno kad ima toliko hipokrizije u svemu tome da ne obilježavate 15. maj, pa vam onda uhapsi Iliju Jurišića, pa vi odjednom obilježavate sad 15. maj. Ima tu još nekih problema što se tiče Tuzle, ali je ono što je pogubno, stvarno, to je da je na slučaju Ilije Jurišića pokazano kako dejtonski, dakle, sistem, dejtonska država ne štiti svoje građane i zapravo potvrđeno ono što ja govorim godinama, da je ova dejtonska država okupirana od velikosrpskih i velikohrvatskih agenata i da zapravo je marionetska, da je kolonizirana, da je pod okupacijom onih koji nisu uspjeli da je osvoje ratom, pa su je osvojili dejtonskom prevarom. Zbog toga danas imate ministre, imate rukovodioce koji neće ništa poduzeti za Iliju Jurišića i imate, što je posebno tragično, bošnjačke političare koji u šutnji vide mjeru kooperativnosti i mjeru razvijanja demokratije i dobrosusjedskih odnosa. Znate,
nažalost, ne postoji dijalog o tome, ne postoji kritički dijalog koji bi ponukao